Bạn coi ya hiền bằng lá yo no no tâm sự trong ly. Xin ha hoành thang Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Con sus canciones que muy sentida y muy guajira alegre cantó. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.阿蘭，做戲似燙衫，舌要燙直，眼要燙熱。Papá, ¿por qué no huyó la florista? 等你識用台山話問，我教你點用眼神劏人。求你俾秋蘭一個機會，唔係我唔想俾。記住，看留得，頭冠唔歪得，做人道理？就係氣大過天。今晚你係賣花女，我係洗衫女，邊個笑我就燙佢條脷。秋蘭姐，下個月去聖地亞哥巡演，要唔要加多兩場武戲？武戲留俾時勢做，我淨係唱情。粵劇萬歲！後加邦呢支10年最低，費特爾卡薩特羅喺墨西哥。瀟灑萬族交情誼。1959年古巴革命爆發，古巴開始實行社會主義制度，任何人都唔被允許擁有私人財產。華人財產亦都陸續被卡斯特羅政府沒收。唐人街已經被革命軍包圍咗，我哋已經冇時間。聽日最後一場巡演，一定要趁亂將全唐人街嘅黃金運去巴拿馬。秋蘭，聽日就靠你吸引佢哋注意啦。從今日開始，你就叫秋蘭。Volver a cantar.
場係大戲，唔該俾個美彩。Vigila las exportaciones de la fábrica. 59年之後，我就一直喺唐人街做收銀，時時都會記返以前做戲嗰段日子。自從61年古巴政府借咗我哋嘅戲服同樂器之後，就再冇還返嚟，我哋亦都再冇機會唱粵劇。阿爸，阿爸死嗰日，後灣亞唐人街最後一間戲院俾人拆咗。我成日都會教嗰啲細路唱戲。Sí, eso es. ¿Por qué persistir? 因為我阿爸嘅骨灰仲未揾到返台山條船。